Whaafelo I atu talafou le nei tae au alo maia, whaapoponga o tala lau Radio Samoa. O loo te ena kapeteni o le Breakers, ua whaapitoa le whai unga I mawhai eona whaanofo e sealo na to alua ma le whanau I lo lātou lava whale, ona o le tauta ua o lona tūlanga. E na o le tolu aso na whaanofo e seile to alua Tom Abercrombie ina ua taliu mai I New Zealand. Ai talia lo le talo sanga I mawhai eona nga I lo lātou lava whale whaanofo e se ai ma le whanau to atolu. O le ulo I aso na whaanofo e seile to alua le li ta alo malana whanau. Na ia whaasala lawa I lunga le social media, tek ai le tamaita I pale Mia Jacinda Ardern, whaapea e le leile poto o le whalitali malo sano no fuai, ma e to alua tamaiti e ei mana o ngā whaapitoa. Ta ua ia Tommy lunga le One News, o le alavana whaauru le talo sanga nga I le pūlenga, o lo ova aia no fuanga I whaanofo e se ai tangata mai whafo, ai ele I tu ua ele tinama le whanau au se talia, ma o lea talo sanga, o loo whaavai I lungo mana o ngā whaapitoa le whanau, ai le ona ua talia o nisi tūlanga whaapitoa. Iso e suenga talafou, e le to o tele nisi e talia ni talo sanga I whaanofo e se ai o lātou lava whale, ma I se talia le pūlenga o loo ngā whamawhale o whaanofo e se I lātou mai whafo, o exemptions uma po o le mawhai o na talia o talo sanga I tū atu o tapu o whaata atitia, o loo ilo lava I cases taitasi, ma o whai unga fo I o talo sanga o loo whaaulu ma fua I mana o ngatau ngase, o loo ilo le vaenga o le soifua malo loina, a o le whai unga e saulea mai matanga luenga o pisinisi. Wha mauni a fo I tua oi no nofo latalatane le whale 3 miliona o lea ainga I au kilani pe ona reportia le staff, ua mai a whai lo atu le vaenga o le soifua malo loina, o loo whaanofo e sea lea ainga I lo lato whale. O loo ngā lulua e pēa le pūlenga o le swāwai au kilani, I lana polo keti e wha au popo ai le swāwai maua mai le vai o Waikato. O le tausanga tāluai, na matua I maua lalo e le swāwai wha atoa mo au kilani, pe ona pa ua I le whase fulu ma le lua pasene. Ma o le polo keti o loo wha ngai o ia nei, o le asi I ti ai ma le se lau fitu 5 miliona lita I le aso, I le lua se lau lua 5 miliona lita o le swāwai. O le masina le nei o Februari, na wha amawina ai le tausanga tāluai le maua lunga tele o le swāwai wha o ngā. Ma ua toi wha manatu mai ai ma le pūlenga I tangata au kilani uma, wha au ngā tatau le swāwai ai maise o le amana I o ta iala wa tuina mai a o wha o ngā I whafu I whale o ainga. Se lau whaso 5 miliona ta ala le tau ato o le nei polo keti, ma ua sauai ma le sitanga o le tau o le swāwai wha o ngā mo au kilani. E tusa ma le lua se lau 5 se fulu tangata whai ngā luenga o lo iai I le nei ngā luenga I tua kawi sau te au kilani, ma o lo fuafua e wha maia e le I o mai le tau mālulu po le winter. Ua le mawhaineo na tā ofi potu e o mai lātou mai whafo wha anofo e se ai, ona ua tūtumu uma se I o lava I le māsina o me. Reportia le One News, o lea ua whaawhai ngata o na tā ofi potu mō pāse se whai malanga mai whafo, mai lava I le aso ana nafi, se I o le aso tolus fultasi o le māsina o me. O le ave se iro whalitali malo o le Paul Mani au kilani, pe ona whailo mai le vai aso tāluai, ua atili wha au popo ai le avenga, ma ele ngata ua awhiai bookings fau, ai wha apei lato ua mai a wha amaonia a o lea ua wha alea o ngaina nei, ona o le swinga na sau le vai aso tāluai. Ai isa tali mai le tamaita I pale Mia I le aso sa, Jacinda Ardern, o lo tu mau pealana le ai, e le to e wha au popo ina nisi potu fau, ona o lo mo o miona pūlea le leile saunga le mua I lato whai malanga mai I le taimi nei. Wha amauti no mai fo ele Minister Covid Chris Hipkins, o le aso toona I nei, o le a mai ai aso o wha anofo e se I lato o totoe le Pullman, ma e lua vai aso o le a ave e se ai lea whalitali malo mai le system o lo tau fie potu I lato o fuafua e whai malanga mai. Ai mai le matanga luenga o pisinisi, o lo iei le tusa ma le wha se lau potu o tu ese mo fuafuanga wha avavave, ma o lo mawhaiona wha o ngā mo le taimi o le a tāpuni ai le Pullman, ato ai maisi suinga e whai ai le taimi muli muli. Ua tau fia le kamupani vaalele a le Virgin Australia na whai ngamalanga pupu u whaavau mālo I le taimi nei. O le ason nafi, na whailo mai ai le Virgin e le toi lele a ngai Indonesia, New Zealand, whaapel Pasifika e au fiai fiti Vanuatu ma Samoa. O se whaiunga ua whai e le tāpuni puni ai o tua oi o le tele o vaenga langi, o na o koviti malona sa wā. Ma o paanga uma wa a fia o na o whainga malanga o tau fia, whailo e le so upo le ama whai o na rebook, be talo sanga e toi whaafo I mai o lātou pasese.
Ripotia le Herald, o le tau fia o whainga malanga pupu whaavau malo le Virgin. O loo fuafua o lava i le asos fulu male iwo junior tausanga nei. Peitai, e ono vave ona to e tatala fua nga i whai unga mai malo ma o lato tua o i e tatala. O le Virgin Australia, ua wha malu malu nei i lalo pulenga le Bain Capital, lea ua pule aina le kamupani, pei ona amata alo ia ia mati o tausanga taluai. Mana sau mana ia inga, ta tau ona toe fitu na ia na au nanga ina ia toe mawai seisi polo fiti. O le toe wha au au whainga malanga le kamupani wa alele ia tunu o tau fia nei, o le a fua lava lea i le whai numero pasese wha o ngā ina lana au nanga i le lumanai. Matala mulimuli o le tae au, o le asona nafi whato ato e mawai le avano whai pulo le leiba, e toe wha awhailoa ia e le teti i marae. O le uluai taimi lea talu mai le lua fesfulu fitu, ua toe wha awhailoa i ai whai pule Maori wha pia nisi o whai pule le leiba i Waitangi. Ma ele isa vali fua le malo, polo misil means taulo o ngā whamwhetu na ingo le Treaty of Waitangi Andrew Little, o le a wha amatu le se lau 5 miliona, o se inivesi e wha atupe ai le toe wha le leia o le nofo vā le lei ma le iwi tele le au Maori le Northland ngā puhi. O le toe fo o le leibo se talo sanga lea mai le ofiso le suita ita il pāti Calvin Davis na tu inatu le marae o loo mana na o whaipule Maori toe so o le mafutanga. Peitai, o le leva ai o le tamaitai pāle Mia Jacinda Ardern i le pōwhiri ana nafi. Na whaali ai e nisi o le iwi le wha anoa noa. Talu mai ona tū mai le foe Ardern o le taitai o le atunuu e le i maua lava so na wanoe a wai ai i nei wha aloa longa mai reporti na tuai ona taunu uatu ana nafi. O loo wha awau i le so fitu na inga i le vao le malo ma le ngāpuhi wha moe moe ai e wha awau wha aloa longa i le aso a tai au. Ai mai se tuli loa pia le iwi a Maori pe wha amata e moni e wha atau nuu polo misi a le malo. Tala nao tai au, manuia le nei aso.